Awusiambo kwaba ediba highlight media Ghana sene dedi kan ya wo hwe meso so be like o be subscribe na waja comment na so ato ede amame na enche na EC ediba abonten se Abrekuma North constituency no eye 19 polling stations wo hono ma eho ba nsem ni twene sere ne abasa wesi mi na mewi ni wesi wo boa mi na mewi no pink sheet we wo de ni fake na ho sa ansem ni nyina no eye EC ababonten abenanze se on the 11th of July 2025 your Friday ye to sa abani nyina foforo eno na MPP for emuni ye kumom se da bida adi ntina mo kasa sese ndi e wose yekoto abane foforo abane ye to ye no e wo mu se ni aka no eye ye ni awini na san se eye NDC amanyokuo no awini abana abaye like omo party na abedi animu nti no anaso ma be take lead ni nti no mpese mo chinchim yenza ne polling stations na aka na ye awini no seat na aka ye parliamentary seat na aka na eye se ye kan ye ne ye hono na se mo ankasa muswa ne aka ekura de kamo ho still untimi nko ba bia na so mda so ginem se still yemfa sa seat no parliamentary seat na aka no emfa mo and the EC Babonten esa announcement ibetu dwa no ono mmri yekumom se da omonte ase eyomon secretary eye Justin Kodua from Pom ene MPP ko no aye nsemtrefo enhiamu no de to manim se da bi enya de beti ase se sana EC beye ne NDC amanyuko no beka bom no machinchim yenza woro ye kawa afa ya beti wa abra ya somo hono boye yam dia ye de on be court yengotie ensem a okan ye mra oye nsemtrefo enhiamu ya tumuda yene electoral commission anya adwene se yenkoto aba o 19 polling stations ye de nim ne se eye 3 polling stations na aka ye koka ho asem ni na free se ye to aba no December 7 2024 wie ye NDC for e de patapa asem to trasem eye se constituencies are omolus no omechinchim electoral commission sa omechinchim MPP sa no mafa sa constituencies no enam sa me the assembly ko down court Emma court high court electoral commission say constituencies bia ewo ho a electoral commission ni hwe no mo kan wasem no o mo hwe no mo kan wasem mo be kaya na Techiman South eka ho Okaikwe Central eka ho Tema Central eka ho ena Abrekuma North eka ho the kwasem ne say enam say court electoral commission ti omni Ghana police etimi ibo modern emeye toto emeye collation no ekenkan amba na wo constituencies amabodi nyina ene kan Abrekuma North constituency ho Etobia ekoshia yekwa kokan ye kan bi NDC for so monte ase ye ma na aka 62 polling stations 62 polling stations no etimi ye ho adwuma tu anamo e ma na beka miensa pe enti MPP party no ye na electoral commission ene Ghana police edinsa also bebre efa sa 3 polling stations no enam so Emma, your trial crata koma electoral commission 3rd June 2025. Ebusane say Abrekuma North 3 polling stations na akano. And among ben electoral commission e to afa ho. Emma electoral commission e tro breye 11 June. E ka che say omo de omo hwehwe mu ene adwuma am ne parties nyina ye no. Aka 3 polling stations pe. Nemo ebre bia omre omadwen se onko kan abane bia no na NDC for aditutu asem asai adwuma no tema mutimi nye tisade a do mu hia ne se Ghana police ebobo mo ban no mo de me ma ba se be ya ebetimi akan resource no ne nuansi wo parliament eto South electoral commission ama openi a friend Dr. Bosman eko parliament edin se asema meka no parliament no enukura todo mintantro minyi bin free infa bin ka ho o chance o share catch parliament for say o ma ye bibia so mo ye o 281 polling stations ni na mom aka 3 polling stations pe e ma me yi video a kire yera Dr. Bosman o te parliament a wo catch Ghana for nyina say aka 3 polling stations pe
enti ye wanwa ye dwen ho ye te ase enye ye ye hu se Canada ni dream bi ebeso ekoso electoral commission ene ndisi fom efi se debe na si ya electoral commission for matro krata aba se ye kwa koto aba foforo awo 19 polling stations abra mo ama ba bontin agye atum se aka 3 polling stations na wo hwe asema mo ka fa 19 polling stations no omo se sa 19 polling station ho no omo presiding officers a omo wo ho omo antimi anje krata MPP di baye antum o sa 19 polling stations no eno ene ya catch electoral commission say eyontro ena wodi efi se wo hwa sa 19 polling stations ne wo ho no ye da dance e kra baye say ofa polling station baako a friend God First International School Dakoma 1 a polling station code ne ye C160209 omo presiding officer o video to a o kra print sheet na all verified results wo ho et see then abeka say o presiding officers no mo ni ho na o man jantum tede ne kore o ye anu free wa electoral commission 3 polling stations na ye kan wasem sa 3 polling stations no NDCO MPPO ye nya dutum se coalition ye nya nwe wo sa 3 polling stations no all the 19 polling stations ne ba no kenim se anya den a 3 polling stations ne den ebe ka 19 ho na so enam se omo pese omo bokro no omo pese omo sisi MPP nti omo adra nko akire amanfun so aforforo omo ho 3 polling stations ye kan wasem eye Pentecost Church Trenebua 2 a polling station here C161058 and a Light of Gospel Miracle Chapel Trenebua 2 polling station number here C161204 and a third polling station account one man polling station miensano a Gloryland Hotel Odoko 1A and also number here C161258 electoral commission sa 3 polling station we there NDC for MPP for Moam EC for ni say intimi mie coalition no enti eden na modi 2 and e baye ana moja Gloryland Hotel Odoko and sa Gloryland Hotel no ham ne ko share ye coalition no ham ne ko share ya omoje results ni team etumu enti sa Gloryland ho no ye be say electoral commission say e ka ho ana monya sa 19 na se nka ho tini nya kire say electoral commission dom da beto abonte no kra no ne kra bi anum eyentro o ye no free wa ye nyina nim say NDC national chairman Yera Johnson educate ekotena join news ekosopa electoral commission for no be na wotu ye twam ekeka nsem bebre say adwuma no wo ye nenso ani na electoral commission for no kra no ese eji omadwuma firi om nsem papa no kasa wie pe ni follow week ye Tuesday electoral commission ba abonten a oso ekra makase menwe sa 3 polling station na meka afi dem meboa 19 polling station bro de Ghana fo bu say maame je mensa maame ye ni so ye kristoni ye ni so kwa asore ye ni se ntro de onsuso so debe na esinti a efiri abra ye restaurant diketi abeka ase empam no afi do wasesa wano bibi akoso ana enkomo bi akoso ana ehu na bi akoso ana enu nti na obeso oba sesa wano na emom ye ka che oni se empo opedi dan pare credit for pamo no enye no kasa maami a wo hwe Ghana tintin ye so chief justice ono credit for person pamo no se NDC adwumbo na omuti no ma amaje so be pamo mo a oye papa mo omo oye boni mo omo o me pamo ti maame kan kra na ho nto maame kan kra na ho nto se o kan kra no na empo NDC for pamo a echirema be ka adwuma we ye yes echirema be da wase so wa prenso o ka no kre ti esrew mama NDC fo enrunra patapa enrunra ho e ma ungu woni mase ko enim se o ye Kristo ni mapa gina o gidie so na be ko to kai den ama yes o ye no free wa
the LPP ya kan nyina ne se asem nam se ye ntiase na sabone na electoral commission ene ndisi fo so mbu twa ne se ya hwe ya 2028 ene aba edidi yanim no so obi call elections no ohun so olusu a do be ya ne se obepe matromanfo tutrafo se yanko collation center yanko shindaka yambu nkrofo yampam electoral commission for yan say pin sheet no ye ne sa electoral commission timi declare results no ene yanko ya esade a yanko ya rerun sabi we nya ade a ese so memha enti ene LPP party ne fa akonya reso yane Ghana penufo mo ka bi ewom civil society for asofo for imam for peace council for diplomatic corps for yenum nya kasa se muntu electoral commission for mon kan che NDC for se o man no se bi ne o nko adia aban beko aban beba na so Ghana e betina ho ta no mo mutu no e be se o man no patapa se mo de ba no e bebo o man no if say 2028 your match no MPP yenda LPP na dia beda ti bayen pese o man no e be say Ghana sunwie ehia ma yenyina the electoral commission offer no kre ento ba bi eda me de me kasa nyina ba wiye enam say ni electoral commission enya adwenti na ye MPP for ye nya tutra for the NDC for no ye de asem ekwa down court so court enkan che electoral commission say onjina ho man nko nanim until say court me ka asem na wie na the people yes say near bompa ne say ene patapa asem NDC for the judiciary no na me mbo anya nya judge obenya kokuduro no tima ka asem no kura wom na wo gige say the kura ne beda dia ye ma me akuya na bedu nkunim o Ablekumanov beda mu nyina amase We are the new patriotic party. We are the new patriotic party. The elephant is the winning symbol. We shall win to save Ghana. Oh, the elephant is a winning symbol. We shall win to save Ghana. We shall win to save Ghana. We shall win to save Ghana. The elephant is a winning symbol. We shall win to save Ghana. Rado, Thank you very much, ladies and gentlemen. We thank you very much for your patience. Thank you. We are grateful for your presence. Thank you very much. Abusia sani ensem no esitie eno no so wa hu owura Justin Kodua Frempon a wo ye secretary edema oye general secretary edema MPP amenu kro no ne nsem a wo de atodwa no no onso de EC ebeko court ye ni dim nsem ye chi kan ye kra na beto fom a ye de beba abesom no haye Allied Media Ghana.